In this tutorial, you'll learn about another type of plural, used only after quantities other than one, for example after dva, two, tri, three, nekolku, several, nikolku, none, etc. This plural only applies if the object you are counting is a masculine noun ending in a consonant, and it does not even apply to all such nouns. Practice will help you determine which nouns to apply it to. In this tutorial, some of the most common ones are presented. Pause the tutorial if you want to repeat after me. Što praviš? Što praviš? Učam. Imam 2 ispita vo sreda. Učam. Imam 2 ispita vo sreda. Koliko vreme veke učiš? Koliko vreme veke učiš? Učam veke 2 časa. Učam veke 2 časa. Togaš vreme je da se odmaraš. Togaš vreme je da se odmaraš. Eden ispit. 2 ispita. Eden čas. 2 časa. Koliko braća i sestri imaš? Koliko braća i sestri imaš? Imam 2 brata i 2 sestri. Imam 2 brata i 2 sestri. Imaš li deca? Imaš li deca? Da, imam 3 sina. Da, imam 3 sina. Eden ispit. 2 ispita. Eden čas. 2 časa. Eden brat. 2 brata. Eden sin. 2 sina. Što kupujete? Što kupujete? 2 leba, jajca i mleko. 2 leba, jajca i mleko. Eden ispit. 2 ispita. Eden čas. 2 časa. Eden brat. 2 brata. Eden sin. 2 sina. Eden lep. 2 leba. Što ima na masata? Što ima na masata? Nekoliko moliva, 2 penkala i guma za brišenje. Nekoliko moliva, 2 penkala i guma za brišenje. Eden ispit, 2 ispita. Eden čas, 2 časa. Eden brat, 2 brata. Eden sin, 2 sina. Eden leb, 2 leba. Eden moliv, 2 moliva. Koji se denovite vo nedelata? Koji se denovite vo nedelata? Znam samo nekoliko dena. Sreda, petok, sabota in nedela. Znam samo nekoliko dena. Sreda, petok, sabota in nedela. Drugite denovi se ponedeljnik, vtornik in četvrtok. Drugite denovi se ponedeljnik, vtornik in četvrtok. Eden ispit. 2 ispita. Eden čas. 2 časa.
Jeden brat. Dva brata. Jeden sin. Dva sina. Jeden lep. Dva leba. Jeden moliv. Dva moliva. Jeden den. Dva dena. Now compare these forms with the regular plural you already know.